Arimi kuma location ya Kabuboni ni bonanete kugwirwa kwao na nkatho kiri thirikari gukurukira ministry ya urimi kumania na mawatho ja meru ja kimera gia kawa ni arabugite kuma mawatho ja kwija urimi wa kimera giki ni bukurite na ni bonete matunda ja urimi bubu mwanya irombare ya na ndi nikiri weja ni wamboreo araba kuria bateverio kumikinyira na uthu bakiwa kinyarende kivera kwebere minister wa urimi gitene ni untu bukubwithwa na ruritho na boni bonete matunda ja minister Josam Geshma na ripoti ije. Baba na arimi ba society ya urimi bwa kawa amona urithi bwa ng'ombe cheria ya Kabuboni wadi ya Magumoni bara imunde baithiranite ubichini chia gontere chia iko kirimo chemanyo wa kiramwanka kana AGM. Akiariria arimi baba ACC Wanterino Florence Mudhui na kathiritie society no nuntu ba utongoria kirurimi bwa kawa kaunti ino ya Tharaka Nithi. Chairman with your committee na wakulima mmefanya kazi mzuri. Mjipingie makofi. Yes. Kuna improvement. Kabuboni ndio tumeongoza Tharaka Nithi County. Mkiongoza na hata mimi naongoza. Si kweli? Yes. Atongoria ba society no bariringithania kwagira guku kwa wira yago na utongoria bwega bwa ministry ya urimi rungura minister Mithika Linturi urabakuga noe abatethetie na mibango imiega bare amona munini wa rais ukurukira mawatho maimbia ma biashara ya kawa. This time turai na kilo 464 na kilo ni kilo menge compared with last year. Kambuge no atukugeria kuthomithia arimi tukimera kulima ni kwega na no amakulima kawa na kambuge na this time production wa itetie nuntu no atuketha bariuga no utongoria wa bobo bwega bwa Linturi boba umbithitie gukiria biashara yago ya area arata yari bambirite kuruga yogurt iraba kwirigirwo kwambiria kwendia kinyandukani che supermarket ruarua. Mulandu wetu twambirie ri society ya kawa iri factory imwe twacioka 2014 twarugula ndere arimi matugire matikona gwa kubireria na tukurugula ndere tuthite na mbere wega muno na riu twina mubango wa kurutha value foundation ira twalaunchi umuthi mauntu ma kurutha yogurt nikenda turumbe kurutha value foundation kira tumba kuongera shiringi kiri murimi. Minister ya Agriculture ni tutethetie muno na and especially through the Kenya Dairy Board nimo maumbite guspia ndinyamwire ya production ino ya yogurt. They have been here for the better part of kiumia giki kia AGM yetu na nkinye goro maralea kwa ni tumane matunenkrete a lot of support and good support kwa we give thanks to the Minister of Agriculture and the CS in charge of agriculture in this republic. Nuntu bogu bariuga ibakuregana na mubango wa bamoba abunge wa kurutaruta gitini minister ujugo urimi Mithika Linturi bakiuga na wa kwantheto nuntu bwa itomi bia gichiacha uko theinu wa Tharaka Nithi kana especially Kabuboni tote experience te mauntu ma fertilizer nthuku nuntu last time irio itwena cio mastoni meto fertilizer ya twageria kuria mukoni fertilizer ni ari mbega muno na twamikenera nkinyagia gita riri turagerire na migunda ni etugacuthiriria irio igwete muno na ne tukuga thank you muno nuntu wa national government nuntu wa guturetera fertilizer nuntu tukona yura ukutharaka Nithi ni thiru. I wouldn't call it fake fertilizer nuntu it has not been established whether ni fake kana ni kanyamwire it is substandard kogu ni nkiromba nyamwire amount ma motion tonu yambe they just put it on hold kenda na maluthe nyamwira investigation ya gutosha nonto ukathi guswa nyamwira au kanyuma baturali na baturi umundi production ya nyamwira irio all over the country na improve muno. We is just no muntu wa policy ni muntu wa execute wa kurutha mount ma procurement kuri antu mara responsible na moba yiko mageta ata makiuragwa na ni murutu wa wera ni njambe ya president ya kuruta wera na ene njire mwe akwenda kuparagania thirikari ya Kenya Kwanza kwa ugwa tukuria president wetu ugwa kwerwa mubute please tuyo aremi twena imani nawe amona ugu aremi baba ibakuromba thirikari ibakubaithangirie ngendo cha kuraja cha kugura fertilizer irabakuga bagiraga ntere cha mukuni kana mitheru itua ino irikurasha muno na Kabuboni nyamwire ya farmers
koguo kegwa thirikari nombe kuturetera this fertilizer niara ingigwe nititombeka muno na macioke matika focus nyamwerea na production na nyamwerea fertilizer ya crop production maombe nkinya gwiciria bura mankiomba ku support nyamwerea farmers mama gukuria kawa mama letere fertilizer. Nkiripotera Weru Njuma kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbite wa Samuel Gaishima.